अहनबदा मरोइबा पाव भारत जोरो नाया जत्रा लमथागदबा हप्ता खंगसैबुंग सिसनबगी अयाबा लेंगाकना पीद्रे बीजेपी न पॉलिटिकल ओइबा महोंगदा पुथोकनो हाइना केसी वेणुगोपालना फोंदोखरे सेकोन स्टोन रजिस्टर तौबा लाइसेंस रिन्यू तौबा यादबगी अवाबा मणिपुरदा लोन यादबा महोंगदा सेकोन सिंह चलाइरे फगाक्साउ इखाइदा खुंजा सिंगा इंडियन आर्मी गा फुनाख्रे हाइरे कुकी जो सिंह एसटी लिस्ट की लौथोकपा स्टेट की रिकमेंड संगी हाइना मिनिस्ट्री ना खंगहलकले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 मणिपुर दा पांगथोकलगनी थवाल डिस्ट्रिक्ट की यारीपोक पुलिस स्टेशन कोनबा पेची खुलदा सखंगदबा सिंगना सही मरीफु सुरबी नुपी अमा मंगकता थांगुंबा अथौबा पोसक अमना लेलगा हालमले नुपी अदुगी मनादा यानबा सना यावरमद्रे हाइरे मोरेदा कुकी मिलिटेंट सिंग स्टेट फोर्स दा लंदाबसु लेबलक्ट्री तुमदुना लैबा मपा मचा सिरमले ममाना लाइकनख्रे जिरीबामगी सोलर पीवी पाक साबा लोइरबसु मथौ तौदबना जंगल ओले हाइरे अमदी मयोल गी लांगोन पुबा लमसांग खोंगसत कांचीपुरदा ngase लोइसिलगनी खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग मीडियम ताबिरिबा मदी ताबिरिबा सिंगबो पुष्पारानी लाइसोमना तराम नोक्सरी ngasiगी हेडलाइन दा यावरिबा मरोइबा पाउसिंग हौजिक मियामदा संदोकना पिजरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC गे लिसिंग मखादा था सिगी तरागा मरीदगी हौदुना स्टेट असिदगी लमथादुना मुंबई योगदोरिबा भारत जोरो नाया जत्रासी पॉलिटिकल गी ओइबा मोंगदा खुदोंगसाबा लौनबा चटपनते लमदम असिबु इंगसिकपा लाहननबा अमसुंग नुंसी चानबा पुरकनबा वाखलदा सटकदबनी हाइना AICC गे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपालना फोंदोखरे वाफम असिंगरांग महांगना लुचिंगदुने स्टेट असिगे PCC की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्र CLP लीडर ओक्रम इबोबी CWC मेंबर गैखांगम याउना पार्टी की लुचिंगबसिंगना जत्रा असिगे लमथाफम ओइगदौरिबा हप्ता कांगजैबुंगी फिबम यंगसिनबगी खोंगसत्ता फोंदोखिबने केसी वेणुगोपालना हाई स्टेट की लुचिंगबसिंगना हाइबगी मतुंग इना नुमित तरुकनिगी ममांगदगी हप्ता कांगजैबुंग असिबु खोंगसत असि लमथाबगी थौरम पांगथोकननबगीदमक सिजिनबगी अयाबा लौननबा से लेंगाक थाजिन खरबसु ngasi फावबगी ओइना पाखुम अमता पीदना लेरे हाइबा खंगले अयाबा पीददुना लेंगा असिना खोंगसत असिबो पॉलिटिक्स तौननबा होटनाबिगनु लेंगाक नसु सोइदना अयाबा पीरकनी हाइबगी थाजबलै हाइखि स्टेट असिदगी खोंगसत असि हौदुना चतुना इंडिया की स्टेट तरागा मंगा फावरगा मुंबई योगदौरिबने हानगी प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने लुसिंगदुना चटपा होगदौरिबने महांगना ममांगदा किलोमीटर 4,400 सांगना कन्याकुमारीदगी काश्मीर फावबा भारत जोड़ो जत्रा सटख्रबने मसी पुवारी ओइदुना ngasi फावबा लैरिबने पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा पॉलिटिशियन अमतना ngasi फावबा असिगुंबा थबकसिंग पांगथोखिबा लैखिद्रे सटकिबु खोंगचत अदु पॉलिटिक्स का मरी लेनबा नते हंदकी भारत जोड़ो नाया जत्रा 600 किलोमीटर 6,300 सांगबा लंबीदा खोंगना सटकदौरिबने नहा नुपी लौमी लाइरबा मियोइसिंगे चुंबा लंबेल अमा पीननबगी वाखलोंदा हंदकी खोंगचत असि सटकदौरिबने नन पॉलिटिकल ओइबा थौरम अमने मणिपुरदगी हौरिबगी मरु ओइबा मरमदी लमदम असिगी मियामना जस्टिस फंगदना यामना वाना लैरी मियामगीदमक येंगलगा इंडिया की मियाम सिन थुंगना सरुक यागदबा जत्रा असि लमथागदबने मणिपुरदा राहुल गांधी ने लाकपा मतमदसु मियोइबगी खेतनबा थमदना अवा नुंगाई वारी सानरगा लाकिबने स्टेट असिगी पार्टी की लुचिंगबसिंग याउना मपुंग हेना फाननबगीदमक्तसु खना नैनरे कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा राहुल गांधी ने लुचिंगदुना सटखिबा भारत जोड़ो जत्रा की खोंगसत मतुंगदा हंदक अनिरक सुबो इना सटकदोरिबा भारत जोड़ो नाया जत्रा की खोंगसत असि लैबाकसिगी यामना मरु ओइबा खोंगथांग अमनि हाइखि
ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯂꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯗ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯁ ꯔꯨꯜꯁ 2021 ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕꯗ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯌꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 300 ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯇꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯣꯏꯜ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯕ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯔꯤꯚꯔ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ PIL ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯀꯦꯁ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯦꯛꯐꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯀꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯕꯨ ST ꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯃꯨꯟꯗꯥ उन्नदुना कुकीसिंग ST स्टेटस फंगफम थोक्ते हाइबा वाफम पुखलंबा अदुगी पाखुम ओइना मिनिस्ट्री असिगे अंडर सेक्रेटरीना मणिपुर लेंगाकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दा अईबचे थारक्तुना खंगलखिबने हिरम असिगा मरी लेनना ngarang कैसामपात अहैबम लेरक्ता लेबा महेश्वरगी युमदा पाउमीसिंगा उन्नबा अमदा महाकना हाई चिन कुकीसिंगना फंगलिबा ST स्टेटस असी फंगफम सुंगथोक थोक्तबनी हाइना यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा उन्नदुना खुदम सांगथमगा लोइनना खंगहलंबा अदुगी पाखुम ओइना मिनिस्ट्री असिगे अंडर सेक्रेटरीना मणिपुर लेंगाकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दा से इरक्लिबा असिना मिनिस्ट्रीना हिरम असिदा मिजेंग संगबिरे हाइबदु ताकले चिन कुकी सिंबु ST दगी लौथोक्सी हाइरबदी स्टेट लेंगांगना रिकमेंड तौरकदबनी हाइरी लोइनना RGI अमदी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नसु अयाबा पिरकदबनी हाइरे सेंट्रल लेंगा की माइकेदगी मिजेंग संगबिरबनीना कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना फंगफम सुंगथोक थोक्तबिदा कुकी सिंगना ST स्टेटस फंगलिबासी लौथोकनबा मणिपुर लेंगाकना तौफम थोकपसिंग अथुबदा तौबिरो हाइना फोंदोखे फगाक्साउ इखाई मनिंग लेकाईगी मी लेनद्रबा मैतेगी युम अमदा सिंगननिंगाई ओइबा मवोंगदा संगलंबा इंडियन आर्मी की पर्सनल अमा
ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯥꯛꯄ 13 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯃꯥꯎꯟ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯨꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯂꯕ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯝꯂꯨꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯃꯥꯎꯟ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯨ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯁꯩꯇꯝꯁꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯐꯒꯥꯛꯆꯥꯎ ꯏꯈꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀꯨꯃꯥꯎꯟ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯟꯚꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Ngarang thaudo adu yasinaba purakibani nahan numidang amadi ngarang ayuki thaudo adugi matangda hagthengnana thengnahoba village volunteer force Fagaksau ikhai gi member Moirang Them Mani kauba mioi amana phongdorakpagi matung ina nahan numidang chaurakna pung 8 makhairom satpa adwaida Fagaksau ikhai maning lekai gi ningombam Kalachan kauba amagi mi leinadaba yumda army gi uniform setpa mioi kharana thong thugairaga pot launanaba sanglambadagi village volunteer singna nomai berelna blank fire tauraga tanabada army gi uniform setpa sing adu nanthok-tuna chenki thaudo adugi makha tarakpa oina ngarang ayuk chaurakna pung 8 khara helakpa adwaida ningombam Kalachan gi yumda village volunteer singna sangduna numidangda army gi uniform setpa mioi singna sanglamba aduda kari pot pukhibage yengba sangbaga loinana numidang nanthok-tuna chenkhiba maikei adomda khongul liba chatpada Kalachan gi yumgi hek mamangda leiba ningombam bidu kauba amagi mi leinadraba yum amada army gi fizol setpa mioi ama singnaningai oiba mawongda leirambadagi village volunteer singna faduna wahang pahang sathaki wahang pahang sathaba aduda army gi fizol setpa mioi aduna mahak Assam Rifles ni haina hanjin hairakhi matau karamna Assam Rifles na mafam asida laklibano haibagi chingnaba leibadagi makhoina Fagaksau ikhai gi policing phone tawduna kauki mioi adugi masada magazine yaudaba nongmai ama pairami village volunteer force na mioi adubu police ta sinanaba honaringaida Fagaksau ikhaida leiba 13 suba Command Regiment ke personnel singna village volunteer force na farba mioi adu makhoida sinaraknanaba haiki matam aduda village volunteer force na phariba mioi aduna mahak Command Regiment ki personnel ni haina amu masak taklakhi adubu chingnaba leibadagi Command Regiment na mioi adu makhoida sinaraknaba hairakpadagi village volunteer force na police ta pinanaba honarakpadagi nakal ani gi marakta chauna muknaba si thoklakhibani maduda Command Regiment na makoigi ahenba force kauraga miyam aduda khut thaba hokhibani Command Regiment ki thawong asi yaningde Fagaksau ikhaida Central Force thambiraganu lamdam masigi miyamna State Force ka loinana khul ngaksarage haiki Police Station manungda wari sanaba yaruba village volunteer force Fagaksau ikhai gi member amana phongdorakpagi matung ina Command Regiment ki officer na mi leinadaba yumda maram taktana sangluba personnel adu suspend tawre personnel adugi mathakta conviction laukhalagani loinana Fagaksau ikhai gi miyamna pamlibasing adu thabakta onthoklagani haina thajaba pirakle haina phongdokhi
Kuki militant More da Lady State Security Force da bom amadi nongmai kapsinduna landarakpa leptri. Masigi manung chana ngarang ayuk More da curfew komthok lingai cherakta Kuki militant nongmai round kaya kapsinduna akan mamong da landarakre. Indo-Myanmar border town da Kanglup ki irang asina maram oiraga hanadagi curfew thamduna lakpane. Adubu curfew du ngarang ayuk pung 6 tagi 8 phawba komthokhi. Curfew komthok lingai manung miyamna dukana singba hangnarakpadagi miyamna pochai leinaringai More da laibi special commando gi team amasu normal oina patrolling satlingai ayuk pung 9 minute yangkhairom taba matamda Kuki militant nongmai round kaya kapsilaktuna landarakhibani haire. Commando gi maikaidagi su khudakta khud handuna kapada akan mamongda khud thoknaki. Thawal district ki Yaripok police station na konba pechi khulda sakhangtaba singna sahi marifu surabi nupi ama mangakta thangumba athauba posak amana lelaga halamle nupi asigi manada yanba sana yauramdre. Thaudo asi ngarang nungtil pung 3 rom tabada thokibani laikhidrabi nupi asigi maming kaisam rade kawi masai sahi marifu rom sukre pechi awang lekai dagini. Laikhidrabi rade gi masanupa hangi mamau nupina farm dagi halakpada yumgi thongal hangdoklaga leiramba thengnaki kanana hanglamlibano haiduna yum manungda sangduna yengbada saksangda manemboki asibak sang adu taraga leiramba thengnakibani mahangna siraga leiramlibadu ngaksamda thangumba thauba posak amana lenba amadi thinbagi mafam leirambaga loinana nada yanba sana yauramdabani thaudo adugi pau Pibadagi Yaripok police station ki team amadi forensic science ki team laktuna kupna yengsilaba matung asibak sang adu laukhatlaga postmortem gi damak Jamnins ki mokta thamkhre thaudo aduga mari leinana Yaripok police station na case ama laukhatpaga loinana tijinbasu haukhre Laikhidrabi rade Yaripok bamon lekai da leiba mahaki masanupa gi manakta leibani adubu ngarang nungthil mahaki mayum asengba pechida lakpani haire. Amaromda mipum khudingmakna yamna section ningai oiba mongda ngarang ayuk angan bada Imphal West district ki Lamphel police station na konba sapam leirak nongmai them laikai da leiba masanupaga mapaga punna ka amada siraga leiramle aduga nupa masadugi mamaduna ka adumaktada wakhal tadana leirambadagi Rims hospital da pukatuna laikana kre Thaudo asigi matangna phangba pauna hai laikhidraba mapa asigi maming Huidrom Nanau Elias Aku sahi 39 apokpa Gulamjit Kawi mahakapuna laimina khidraba masanupa asigi mamingna Huidrom Heramani sahi 13 mahak St Joseph High School da class 9 tamliba mahiroini haire kadumaktada wakhal tadana leiramkibi mama asigi mamingna Gita Kawi Laikhidraba mapa masa amadi mamaga makhoi ahum yumgi ahanba matholda leibaka amada punna tumbani makhoi nahan numidang ingbagi thongnau loina lonsillaga maipu tiklamlaga tumkhibani haire adubo pawasi makhatana pijari Ayukta hogalaktabadagi mung manungi miyoisingna thong kaukhaduna yenglubada mapa masa phamungda siraga leirambaga loinana Gitana gyan manglaga leiramba thengnakhibani Gitadi khudakta rimsta pukhatuna laikanabada gyan khara lae hairi hojik phawbugi oinadi mapa masa adu karamna siduna leirambano haiba chapsaba khangba ngamdri adumok pumai phutik paduna maram oiraga oxygen sakthokkhibadagi sor phullaga siba oiramba yai haire Ministry of Information Broadcasting Government of India ki senthang makada Thauna Manipur Film Forum Manipur DIPR amasung Department of Arts and Culture ga kusamnana sinduna lakliba March 3 dagi 8 fawba numit mangani sumna Northeast India Film Festival 2024 phangthoklagani hiram asiga mari leinana Kaisampata leiba Directorate of Information and Public Relations DIPR gi
ऑडिटोरियम पाउमीसिंग उनाबा फेस्टिवल असिगे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन यंखोम नीलचंद्रन हाई फेस्टिवल असि ममांगी चहीदगी पांगथोकननबा इंडिया लेंगा के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तकनादुना लाखिबने अदुबु ममांग सही फेस्टिवल असि पांगथोकननबा खुदोंसाबा लेखिद्रे सही असिगे ओइनदि फेस्टिवल असि पांगथोकननबा मिनिस्ट्री ना अयाबा पिरकपगा लोइनना लाक्लिबा मार्च 3 दगी 8 फावबा नुमित 5 नि सुबना पांगथोकलगनी हाइना फोंदोखे मणिपुर यूथ लीग मयोल नसिंदुना अखोइगे अनौबा लांगोन की पाउचल पुबा लमसांग खोंसत के कुन्नी चनबा नुमिता चिंगा मखोंग मणिपुर कॉलेज तगी लमथारक्तुना वांखै महेउबम लंपाक्ता लमदल्लबा तुंगदा कवा लमदाइबुंगदा थुंख्रे मणिपुर कॉलेज तगी लमथारक्तुना युमनाम लेकाय कोनुंग ममांग फारोगा अंड्रो पार्किंग तारगा अयुकी मिफम पांगथोकफम वांखै महेउबम लंपाक्ता थुंखी अयुकी मिफम अदु रिजर्ट लाइब्रेरी नसिंदुना पांगथोखरे मिफम अदुदा थौरम मपु ओइना रिजर्ट लाइब्रेरी की प्रेसिडेंट नोंमाइथेम हरि अथोइबा मिथुंगलेन ओइना हानगी MCS महेश्वर गोस्वामी आकपिगनी हरेश्वर गोस्वामी अइबा इमो मैतै अखनबा मिथुंगलेंदा नोंपोक लेंगाक नुपिलुप इम्फाल ईस्ट की प्रेसिडेंट युमलेंबम मेमना सरुक याखी लोइनना मरोइबा वांगांगलोइ ओइना नंबोल एल सानोई कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निंगोम्बम श्रीमा सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर CS बिजोयना वांगांखी मिफम असि पांगथोकलबा तुंगदा कुन्नी चनबा नुमित की पंथुंगफम ओइरिबा कवा लमदाइबुंग फावबा खोंसानखी नुंथिलगी मिफम अदु लमदाइबुंग सोशल वेलफेयर क्लब अमसुंग लमदाइबुंग वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ना सिनखिबने मिफम अदु दाइस मेंबर सिंग ओइना CFC थोंजुगी प्रेसिडेंट वाइबुदी चंद्र मंगांग AMPL के प्रेसिडेंट CS शकुंतला लमदाइबुंग वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट W इबुंगो मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंस के हानगी दिन थबक्तगी पोथाख्रबा प्रोफेसर पेबम नबकुमारना सरुक याखी नाकलर अमरोमदा नुमित कुनगा माथोइनी चुपना चथरकलिबा मणिपुर यूथ लीग मयोलगी अखोइगे अनौबा लांगोनगी पाउचल पुबा लमसांग खोंसत असि ngasi कांचीपुरदा लेबा मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ता नेशनल असेंबली पांगथोकतुना लोइसिलगनी हाइना मयोलगी कन्वेनर असेम प्रिंसना फोंदोखरे जिरीबामगी लमलेन खुलदा मनीरेदाना पाइखतखिबा सोलर PV पाक साबा पुंगलोय लोयरगसु संगाबा मदी मखा ताबा थबकसिंग मिजेंग संखिदबना मरम ओइरदुना जंगल ओले मणिपुर स्टेट असिगी सेमिलोन अमसुंग मिपाल तांगदबा लमदम अमा ओइननबा होटनाबगी सरवुक अमा ओइना मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मनीरेदागी मिजेंग मखादा मणिपुरगी तोंगान तोंगानबा मफम मंगादा मनीरेदा सोलर PV पाक कया अमा साबगी थबक लोइसिलकली मदुगी सरू अमा ओइना जिरीबाम सोलर PV पाक अमा सेमगतखिबने हिरम मसिग मतंगदा जिरीबामगी अखनबा पाउमी टीम अमना जिरीबामगी लमलेन खुंदा लेरिबा मनीरेदा जिरीबाम सोलर PV पाक ओइगनी हाइदुना साबा पुंगलोय लोयरबा मफम अदुदा सत्तुना यंसिनखिबने ग्राउंड माउंटेन ओइना चौराकना सोलर प्लेट 490 रोम खिंदुना 2 किलोवाट रोम जनरल तौदुना सिजिनगदबा मनीरेदा जिरीबाम सोलर PV पाक असि जिरीबाम योइना तोंगा तोंगानबा प्रोजेक्ट कया संफम खंगदना मांगखिबा अदुगुमना प्रोजेक्ट असिसु मपु पांदना लेबासिना नोमनोमगी अकाय अतोय थोलक्तुना चनफम खंगदना मांगखिगद्रा हाइबगी सिंगनबा मफम अदुगी मियामना मिपाइबा अमदि पोकली मणिपुर मेगी तारीख 3 दगी हौदुना थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लमदम असेगी पुक्साक लंबी ओइरिबा नेशनल हाईवे सिंगदा चिंगी तोंगा तोंगान बलुप सिंगना ngaiहak लेतना पोट पुसिलकपा मतमदा येत अपन पीबदगी पोट की ममल वांखलकपा अमसुंग पोट फंगदबगी फिबम लाकपगी वाफम लेख्रे अदबो नोने डिस्ट्रिक्ट की खोंगसांग फावबा ट्रेन द पोट पुसिलकी बासिना हाईवे असिबो खुबाम नुंगदा थंबा पामलेबा खोंजंग संगसिलिबा सिंगी खोंथांग अरेंबा ताहले जुलाई 19 दगी ngasi फावबदा पोट पुबा ट्रेन 9 लक खोंसांगदा थुंगलखरे हाइरे मणिपुर की मरोइबा पुक्साक लंबी अनि नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी अमसुंग नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबाम लंबी अनि असिदा स्टेट असिगी तंगाई फदबा पोटलम सिंग असि पुसलकलिबने स्टैक नतना
toina chingninkhaibi thodokna maram oiraga haiba lambi ani asida pot puba truck sing ngaihak leitana chenba lefanduna lakpane Housing Manipur da tangdu laita da fibam ama leiringai cherak asida Manipur lengangna ithai lokhong maira paibi singda FIR Chanduna Fanana Bohanaba Amadi News Editor Singda FIR Chanbagi Thawong Sathari Basi Kudakta Tokadabani Haina Imagi Mairana Fongdorakle Imagi Mairagi Ko Convener M Somina Kuyak Piduna Thadorokpa Cherol Amada Haire Maira Paibi Amadi News Editor da FIR Panbasi Lamdam Asida Amukta Phawba Thokidriba Thawongni Manipur da Hojik Thokliba Lan Asi Maira Paibina Hogdokhiba Natte Maira Paibi Singna Mi Shiba Yaba Khulai Paiduna Asi Phawba Lan da Yaukidre Maira Paibi Singna Lambi da Thoktuna Central Paramilitary Chatpa Thinglibagi Maram Karigino Haiba Miyam Pumbana Khanglaba Ngaktani Haike News Editor Amabu Maram Ama Hekta Pisilaga Phazinba Imagi Mairagi Ima Singna Akanba Mongda Yaningdaba Fongdokle Ngasigi Manipur amadi India gi lengakna tawningbata tawriba Thawong Khudakta lepu Manipur da thamapan sujilaklaba lan asida nakal amatagi michang changtuna lan loisinbagi mahutta lan makha sathahliba tampaki akoiba mafam pumbada lan ban semduna thamlaga maitei ekhoina isagi lamdam asida chatpa phawba yahandana thamliba sina karigino mafam khudingi lan ban saribasi hojik phawba thugaidana thamlibagi maram leibak miyam khangnana ba phongdokadabani hainasu phongdokke matungda swasigumba FIR hekta pansinbagi thawong asi amuhana tawbidanaba lengak mapuna sinbiyu aduga matungda asigumba thabak chatharaklabadi imagi mairanasu tumina yengduna leithokloi maduda tholakpa phaphatagi teksak pumnamak ngasi lenga asina pugadabani hainasu makha takhe Siraga Lairiba Jiribam Tea State asi amuhana hingal hananaba khongthangsing lokhanaba Macli Tea India Private Limited ki Director Milan Akoijamna Tea Board ki Chairman amasung India lenga ki Minister of Commerce ke Additional Secretary Amardeep Singh Bhatiyaga unaduna khanakhre hare Kukijo women sinduna Kangpopi district ta Moredagi Mitei Commando Lothokadabani haina khongjang sangsin kibaga loinana Manipur da thokliba irang asi Chief Minister Nongthoma Birena thoan bani haina maral sikre Makha tarakpada mapangyuba Pau Singh Pijari Haryana gi Sirsa gi College Mahiroi Nupi Chongana Prime Minister Narendra Modi gi office amasung Chief Minister ML Khatar da ai Bachirol Singh Thajinduna Chaudhary Devi Lan University gi professor amabu makhoida sexual harassment chathaki haina maral sikre amasung Mahakpu suspend taunanaba amadi wafam adugi matangda thabaktagi potharaba High Court ki judge amabu inquiry chathahananaba taksinkhre haire Laibasida Primary Agricultural Credit Society PACS Chanigani Phuga Mathoiromna Jan Ausadi Kendra Singh Hangkibaga loinana Laibasigi khungangi lamdam singi lairaba amasung laumi singdasu generic hidak langthak sing ahongba mamalda phangalagani haina Corporation Minister Amit Shahana phongdokre Congress ki candidate Rupinder Singh Kunarna ngarang Rajasthan ki Karanpur Assembly Constituency ki Mikhalda BJP ki Minister Surender Pal Singh bu vote masing lising taraga mathoi chani marifuga mathoi henduna maithiba pikre By election sing pangthok pagi guideline sing puthok lagani hairaduna Supreme
कोर्टना इलेक्शन कमीशन दा खुदकता पुणे लोक सभा सीट की बाय इलेक्शन पांगथोकनबा खंगालिबा बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑर्डर स्टे तौखरे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ना मिखल चाउना माई पाखिबगा लोइनना महाकना थंगना रेकॉर्ड ओइबा मौंगदा मरिरक सुबा ताम पाइरगने। हौजिक नुमित मंगानी की स्टेट खोंसता बीजिंग दा लेरिबा मालदीव्स की प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजुना चाइना की महाकी लेंगमानबा सी जिनपिंगा वारी सानरबा मतुंगदा मखोइगी बायलेटरल सिंग मखाताना सेसिल हनगदबा एग्रीमेंट क्या नाकल अनीना खुयेक पिनरगनी हाइना बीजिंगदा सीनियर ऑफिशियल अमना फोंदोखरे। इस्राएलना लेबानन की खा थंगबा सरुकता चथकिबा एयर स्ट्राइक अमदा हेजबोला के एलिट रात वन फोर्स के सीनियर कमांडर अमा सीखरे हाइना सिक्योरिटी सोर्सिंगना फोंदोरकले। मखा तारकपदा सानबगी पाव पिजरे। नहा ओइरिबा शूटर बारुन तोमार अमसुंग इसा सिंगना इंडोनेशिया की कोनुंग जकार्ता दा सथरिबा एशियन क्वालिफायर दा नुपा अमसुंग नुपी की 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट सिंगदा गोल्ड मेडल अममम लौदुना पेरिस ओलंपिक्स के कोटा अनी फंगख्रे। पिस्तौल शूटर अनी असिना पेरिस गेम्स दा क्वालिफाई ओइबा इंडिया की शूटर मसिंग 15 सुहनख्रे। टोक्यो ओलंपिक्स दा इंडिया की शूटर 15 ना कम्पीट तौखिबनी। सही असिगे जुलाई अगस्त पांगथोकदौरिबा पेरिस गेम्स दा इंडिया ना शूटिंग दा हेना कोटा फंगबगी थाजबा लैरे। क्वालिफाइंग प्लेऑफ मैच दा इंटर कासिना राजस्थान यूनाइटेड पो गोल 5-0 माइथिबा पिदुना कालिंगा सुपर कप 2024 क्वालिफाई ओइख्रे। कालिंगा पिच 1 दा सानकिबा मैच असिदा इंटर कासिगी मारियो बार्कोना गोल अनि सनकी। एडमुंड लांड्री डिका तोंबा सिंह अमसुंग एमडी असालना चनकिबा गोल सिंगी मतेंगदगी उत्तर प्रदेश दगी नौना सेमलकपा टीम असी कप कॉम्पिटिशन असिदा सरुक याबगी खुदोंगसाबा फंखिबने। टॉप सीडेड इंडिया की अनाहत ब्रिटिश जूनियर ओपन के नोमाइजी नुमित सानकिबा U17 गर्ल्स सिंगल्स मैच दा इजिप्ट की नादियन इल्हाम मामी की मखुता माइथिदुना सिल्वर मेडल फंगहौरे। अलेक्जेंडर जेरेफना मैच पॉइंट अनि सेव तौदुना हार्वर्ड फुरकासपु सेट अहुम संगना सानरबा मतुंग माइथिबा पीखिबगा लोइनना जर्मनीना टॉप सीडेड पोलैंड माइथिबा पीदुना अहानबा यूनाइटेड कप टाइटल लौख्रे। मलेशियन बैडमिंटन स्टार ली जी जियाना महाकी 2024 ओलंपिक सीजन की ओइना सेओल असिदा होम सोइल दा सानगदोरिबा BWF सुपर 1000 मलेशिया ओपन 2024 दा फजबा परफॉर्मेंस उतुना टाइटल लौननबा मिजेंग थमले। इंडिया की नुपी क्रिकेट टीम अनि सुबह मैच दा ऑस्ट्रेलिया की मकुता विकेट 6 माइथिखिबदगी मैच अहुमगी T20 इंटरनेशनल सीरीज असी अमममदा मानख्रे। मणिपुर न सही 10 की मतुंग दा अहानबोय न नेशनल स्कूल गेम्स बैडमिंटन इवेंट की सही 13 मखा नुपा मसागिदा विनर ओइबा ngamkhre। मार्टिन इंगुदमना दिल्ली दा सथरिबा 63 सुबह नेशनल स्कूल गेम्स बैडमिंटन इवेंट के एज ग्रुप असिगे फाइनल लौदुना स्टेट की तांगलबा अचीवमेंट असे फंगबा ngamkhibane। तमिलनाडु न युम्बु ओइदुना पांगथोकदबा 3 सुबह खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थांगता इवेंट सरुक यानरबा मणिपुर की सानरोय 9 खलकले। बिहार न युम्बु ओइदुना पाटना पांगथोकिबा 63 सुबह नेशनल स्कूल गेम्स सेफा ताक्रो इवेंट मणिपुर न गोल 3 अमसुंग ब्रोंज अमा लौदुना कैंपेन लोइसिनख्रे।
Tamil Nadu na yumbu oiduna pangthokadaba 13 suba men's junior men's and women's sports model physics, ladies women's sports model physics, amasung ladies women's swimsuit national championship 2024 da saruk yagadaba Manipur gi bodybuilding team semkibaga loinana sahi asida Manipur Amateur Bodybuilders Association ambana saruk yagadaba amasung sinduna pangthokadaba competition taraka mathoi gi schedule lauthokre. Humfutare suba National School Games boxing event ki sahi taret makhagida Radhamani Longzam silver fangkibaga loinana judo eventana Vipilia amasung Lucky bronze fangkre. Chhattisgarh na yumbu oiduna Raipur da sathariba sub junior national archery championship ki compound individual men da Kongrai Latpam Purnanda Sarama semi final changkre. Assam na yumbu oiduna pangthokliba Sai STC Center da pangthokiba East Zone Khelo India Wushu Women's League 2024 da Manipur Wushu Sanda team na gold Nipan, silver Nepal amasung bronze Nepal lauduna team champion oikre. Katomai Youth and Students Organization na yumbu oiduna ngarang dagi kuntrom doisuba Maralui Karalimai Maram Students Union Sports Meet 2024 hokre. Sports Meet ase hokdokpagi thorom dahana gi Minister Francis Ngazokpa amasung Maram Union gi President MS Jerome na Dice member sing oiduna saruk yakre. Laitonjam Lanchen Bana Humfutare Suba National School Games ki swimming inventa ahum suba goal lo kibaga loinana Buddhachandra Nongthombamna bronze fangbang amkre. Manipur Cricket Association asinduna chathariba mari suba MNCA Luang Pokpa T20 trophy ki ngarang sanakiba mesingda si DCC Sagolban Salam Laikai amasung Sedo Thangmaiban mai pakre haide. All Manipur Football Association asinduna lamlong thongkhong artificial drop ground da sathari bahanba Premier League ki ngarang sanaki bedawa phawanggoina half matungda goal handolaga table topper Asufi Football Academy Maubo goal ani amada maithiba pikre. Amadi Manipur Veteran Cricket Association asinduna langthaban public ground da sathari ba kunsuba MVCA cricket tournament ki ngarang sanaki ba quarter final da Sedo Thangmaibana UCC Blue Uripokpo ran kungani thoida thoiduna semi final changkre. Losilakpada ngasigi headline da yaukiba maruoiba pausing amu hana miyam da pijare. Bharat Joro Naya Jatra lam thagadaba hapta kangjaibung sisinabagi ayaba lengak na pidri. BJP na politician oiba maong da puthokanu haina KC Venugopal na phongdokre. Second, Stone Cursor Sing Register Tauba License Renew Tauba Yadabagi Awaba Manipur da Lona Yadaba Maongda Second Sing Salai Pathignare. Phagak Sau Ikaida Kunja Singa Indian Army ga Funakre Haire. Kuki Jo Sing ST Listagi Lauthokpa State ki recommend changi haina Ministry na khangalakle. North East India Film Festival 2024 Manipur da pangthoklagani. Thawal District ki Yaripok Police Station na konba pechi khulda sakhangdaba singna sahi marifu surabi nupi ama mangakta thangumba athauba posak amana lelaga halamle nupi asigi manada yanba sana yauramdre haire. Moreda kuki militant sing state force ta landaba leptri. Tumduna laiba mapa masa siramle mamana wakhal tadana leirambadagi laikana kre. Jiribamgi solar PV Park Saba Loirabasu Mathau Todabana Jungle Ole Haide. Amadi Mayolgi Langon Puba Lamsang Kongsat Ngase Kansipurda Losilagane. Bijariba Pausing Asigaloina na Hausikidi, Nutiki Fong Liba Pauses in the Lotok Saba Maroiba Pausing, Miam the Pijaba Loshinjari.
मिजेंग ताबिरिबा अमदि ताबिरिबसिंबु अमुका हना पुष्पारानी लाइसोमना खुरुमसरी। KM Blooming Higher Secondary School Khangaboki Kindergarten Section gi registration form thaba hojari pigli bangang singmuning thina takpi tambi baga loinana matik charaba oja kayana yengsin biduna day boarding gi khudong saba pizari transport ki khudong saba smart class audio visual teaching matam ga chunaraba children recreation park na chingba thamjari play group tagi kg fawbada tambi ga daba mahiroi singi guardian singna ngasi mak lakpiduna khudong saba singasi lobiu akopa marol gi dama call tobiu 811984402 Amukana 811984402 Hariba number stegi khambi bayagani. KM Blooming Higher Secondary School Khangaboki Kindergarten Section gi Layang-jari Kaksing Diagnostic Kakching Supermarket 64 Shopping Complex Mafam asida Specialist Gynecologist ki Dr. Ani Lakpiduna Yumsa kisa kudingi Nungtil ki pung amadagina Nungtil ki pung mari fawba amadi Second Saturday kudingi Ayuki pung nipanagi Nungtil ki pung ama fawba layang jagani Nungtigi OPD ki kudong chabasu thamjari amadi Blood Sample Collection ki kudong chabasu pizari Loinana mafam asida Ultrasound, ECG, Blood Test, X-ray na singba kudong chaba pizari Akupa marol gidamak 8798-544-988 amuktang hana 8798-544-988 hariba number asda contact tawbiyo. 638814